Goeiedag. Good day. Ek hoop alles gaan goed. I hope everything is going well. Vandag se woorde wat ons gaan oefen hou met die tema verband my huis. Today's words we're practicing relate to the theme of my home. Nou, ons gaan die woorde 2 keer oefen. Elke keer sê jy die woorde na my. Now we're going to practice the words twice, and every time you say the words after me. Are you ready? Okay. Bank, mat, televisie, bed, venster, tafel, stoel, kas. Baie mooi, well done. Ons gaan dit nog een keer doen. We're going to do it one more time. Bank, mat, televisie, bed, venster, tafel, stoel, kas. Baie mooi, well done. Baie dankie en totsiens.